gili thingna chna lo thlir thin tu te chibai ule tu na ya China tangin virus pakhat lo chuak le anti a hei hianin news te po alo khat ne le a hemi chungchang tlema zong le kan hriat tur te hatiang te ka han soi ila tuna China a tangaron dar hi HMPV anti a alampum hi human meta pneumonia virus anti a hei hi COVID-19 ang deuh tho a hemi chuap lampang hemi thok na dot te hetiang khoi hi ni a ambi pangai hemi hrisel pangai hian hianin nin ni atanga ninga vel anna tlang puya chumi nuwa chonin damdoi an kol kherlo po in amai na re vel mai theini chuan hemi hi HMPV hi adamdoi bik awm lova COVID-19 ang deuh tho khan adamdoi bik awm lo ti wang hianin lo hlau thon ngot tur kha ani lova hemi kan lo in kol dan tur te kan lo invent dan tur te po COVID-19 ang tho kha ni a kan lo ton to ni wangin kan tan har sa to lo tura ngai ani a atla pui thu in hemi taksave him to call immune system chaklo te athok tang pui ni immune system ti chakdan te hi video te po ka siam to adu tan chonin zonin inlet thenga kan immune system hi kan soi fo pui mo maya immune system achaklo chonin natna engpo virus ani mo bacteria ni mo engpo kan kai ma tin kan kai point kan na ma kan tuar na bi ka thi pok an thi pui ma bi ka ni amero chu kan immune system achak ero chuan natna pok an do ne kan lo kai ni pon kan tuar na lo bi ka ni hei wang hianin COVID-19 te pokha risel pa ngai chon an tuar na lo ni tampak phe chonin an kai ti point relo ni chutiang bakin HMPV po hi khatiang thokha ani don ani chuan COVID lai khanin khami CCC atele enkulna te khanin vitamin C te zinc te vitamin D te te pokan sem thina khan jong jong pokan pek chan chu hemi kan taksa ve him to call ti chakna tur ani khami COVID ti lum na kha ani lo ni chuan antibiotic te hun the khata chon an pe amai ro chu COVID-19 dangte tuna hrilo leng HMPV te hi virus ani wangin antibiotic in na thoklo antibiotic pe khun erom hemi secondary bacterial infection anti khami virus ba ka khanin khami bacteria ka kan kai the ka thianga che khanin antibiotic apoi mo ani chuanin kan ta na poi mo invent te chu kut silfa he chu covid lai kan soingun to kan hriang hai ba ka mai tuam face mask man te khatiang kha poi mo le tin kan khu te kan ha chiau ten hemi kan chil peratang ten in ka chhona ola wangin romal te man tur ani ani lo pon hemi kan korban te pon in khu ram ila tha khatiang khan midang te kan ka chhau tur kan veng thei ani tin mizoram te palo thleng vele mai thei alo thleng ani ponin lau lo tur ani chan chu hlau na te po hi ain kai chhon theya natnang deuh tho hi ni khatia kain kai chhon to chuan hlau na in kan khata chuan mi them mi tam tak anxiety ten nei pha depression te an nei pha to pa chuan khami virus tak ai ma khanin khami virus hlau na kha hlaum to jok dei mai ni chuwang chuanin film khurngai te chu emi naw pang kum an noilama khapu an immune system a chaklova tin kum upalama chuan natna benvon nei te asthma te lung natna nei te zunthum cancer COPD an tiang te HIV positive ang te tin kalthak to te khatiang mi natna benvon lo nei to te khatiang te khanin an kai ma ani chuan natpo an na ma bokang chuan kan hriat lu tu chu kha COVID-19 lai khan trul lovin kan film khur le lutuk ka ti mai kan hlau thong film khur po ni lo kan hlau thon lutuk wang khanin thil om ang lu lo lutuk te kan ti pha mi kalmai mai lai te kan quarantine ringota ram nuaya ramariak lo ho te po kan lo quarantine na damdo ina thok te nge te po kan lo danga tiang khanin task force te kha an in lulin lutuk phani COVID-19 ai ma chuan khami task force duty te khatiang in luling lutuk khan te kha kan tur zo kha ani taka chuanin
tun tunga chuan Mizoram polo thing ni se kha tiang kha thing to lo se du om khop maya tin COVID-19 ang deuh tho khani wangin a inven dan te kan threvek to a tin akai ma turte atuare thede kan threvek to a chu wangin Mizo puite i hlau thong lo wang u ti in kan in cha du ni chu